به هزاران ولاتیان سیویلن افرین مالن خو بجهد هلن و برو دبرن دست حالات رژیم سوری دچن جاگرات و باران کردن و هرشن آسمانیان دجوارن لشکر ترکیه جافکانیان جناف افرین دانزانین پتر جده هزار ولاتیان سیویل مالن خو بجهلان اطلعنا مع عفرين امجا عفرين دركفتن جبر تو باران كنا زور قائمية تركيا هر جدهيفا امنن وسينا جبر دنگ توپان وما بزوري خو خلاص كر و لوير ناهلن ام درباسي نبلو زهرا ببين ام نزان بو كيفا بچين پشتی 55 روزان جی اپراسیون لشکری ترکیه و هوالبند المان دجی عفرینه پارلمان اروپا داخواست جی ترکیه دکت اپراسیون خوین لشکری را بگرد. Amendment 4 by roll call. The vote is open. دنگدان وکریه بریار بتکرای هاتا پسند کرن. سپاس. بریارا پارلمان اروپا رجدیه لی ترکیه دکت هزن خوش عفرینه وکش تو سنگیا شری بخت سر جناف برنا داعشه. لعادیه خود سر کمار ترکیه دبیجتن گلک بهیوی نبن ام عفرینه بجه ناهلین حتی ارکه ما بجه ببد. Ey Avrupa Parlamentosu! Hey Parlament Avrupa te çi bargranî hilgirtiye davê bêje. Parlament Avrupa nikar ti tiştî ji Tirkiye re bêje. Ya got dibêje ji guhekî di çijor û ji aliyedinê derdikeve. Peyvdarê hêzên yepege li Efrînê Brûsk heseke dibêjit hêzên Tirkiye û hevalbendên wan bi tundî bajarê Efrînê tû baran dikin û bi kêmî ve îro 18 sivîl kuştin. Rewşa mirovanî li Efrînê roj bi roj xirabtir dibir. Tevî qutkirina avê û dûrpêçkirina wê tû barankirina bajarê bû egera birîndarbûna sedan kesan gopranîya wan a zarok in. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.